Enhla nasezantsi empumalanga nasentshonalanga umhlaba wonke jikelele siyabingelela kakhulu isikhondla sikamabona kude wakho siyaviva TV1 elami igama ngingo MC Pholobasa abanye bathi shide limhlophe propaganda uyasabeka. Namhlanje ngikuphatheleke ingqalabutho ngikuphathele inkunzi malanga esimdwayidwa kwezokulapha ngikuphathele umakhosi ngikuphathele inyanga ngikuphathele ingqongqo ekwazi ukusiza abantu abaningi eNingizimu Afrika yasiza abantu abaningi naphesheya kwezilwandle. Uzokhumbula ke eNingizimu Afrika ukuthi masikhuluma ngodokotela uMafudula udokotela uDr Ngobese ola endaweni yase Waterloo eKZN eDurban. Sikhuluma ke ngabanye bodokotela esike sithi na kanjani lokho sukufisa nokufica khona kuyilento wena impela isukele ekhaya. Ngamanye amazwi abanye ke bodokotela sibabaza ke ubuhle namandla namava nezinto ezinhle eziningi asebezenzile kubantu abahlukahlukene. Dr Ngobese asikwamukele sikubingelele kuSiyaviva TV1. Ngiyabingelela kakhulu MC Pholobasa kuSiyaviva TV ngiyabingelela nakubantu bonke ababukele video noma lokho esikhuluma khona njengamanje. Ngithi nje ngibonga kakhulu uNkulunkulu osangigcinile no wazi ukungibeka kuze kufike lesi sikhathi emva kwesikhathi eside uNkulunkulu esiyisalena nale kodwa ke empilweni kusho ukuthi konke kubalekile ngaye ngoba konke sicela kuye before siguqe sithi nakho esikwazi ke sekunikwe okhokho bethu nomkhulu. Amen. Uyethu omunye umuntu into engiyithanda ngodokotela uNgobese uye kuye uyinika ukuthi uzofika ulashwe ngamakhambi akutshena ukuthi yakhe into ifuna impophoma mayengakutshena ukuthi ifuna impophoma uthi sizoke siguqe nje sithandaze sike sikhulume nengilosi yakho manje sithinta amakhambi. Uthi omunye umuntu mina ngaqala ukukholwa ngalomuntu ukuthi umuthi uyasebenza ngoba kwakuhlale kuvela njalo ukuthi ezami izinto azufuna umuthi ngoba kunomuntu uthizeni kimi odinga ukuthi ngiphile ngokukhuleka kodwa manje ngiyakuNgobese ngathola ukuthi umuholi webandla kwabalula kumina ukuthi nempanda eseyifaka emzimbeni wami ikwazi ukusebenza. Mhlambe dokotela uNgobese ngoba ezinye zezinto esizithola kuma comment kakhulu emavidweni akho uthi abantu ngokuthi uyakwazi ukubamba ngesinxele nangesikudla uamen into ekhona kanti futhi namakhosi into ekhona. Ake sixoxe ngalento ukuthi uNkulunkulu ukuphi isipho wasilumbanisa kanjani kulula kangakanani ukuba uwe njengomphathi webandla uphinde futhi ube inyanga. Mhlambe umsipho ngafana ukuthi kubabukeli nakubantu abalalele ngichaze kimi njengomuntu ngoba mina nguNgobese nje ngizalwa uNgobese naye uzalwa uNgobese. Kahle hle lokho engikhuluma ngakho kumlando othi ukwelapha akusebanga kwaba yinto okuvele kwathi uma ngifika eThekwini ngoba into engavele ngayiplanela ngisuke ekhaya kithi ngize eThekwini ngizosebenza njengabantu bonke kodwa ngazi ukuthi kunesiphiwo ekhaya sokuthandaza. Ubaba wami ongizalayo ube umfundisi futhi umfundisi enayo into ethi uyakulapha nje noma ungafika kuthiwe ubanjwe kanje ngesandla sekusayiniwe ukuthi ngeke usakwazi ukuphila. Into yasekhaya kithi kwaNgobese la ngidabuka khona eMaduba yayiyinto eyayinjengento ngeke ukwazi ukuyibalekela. Ngikubone kimi ngoba kuthe bakufika isikhathi sokuthi uma ngabe ubaba ekukhomba ukuthi lokhu ukulapha noma lokhu kusebenza lokho kuyinto etshalekile kumuntu wonke osuke khona lapha phansi komndeni ngoba into ongayiyeli emzini umuntu uthi uyohlala phansi kuthiwa la uzothwasa into evela kuwe njengento ekungenayo. Kuthe sekufika eThekwini ngize khona nginje umuntu ozofuna umsebenzi kwasho ukuthi kithi kuyakholwa mangibona isonto ngathi ngicela ukubuza la kukhonzwa khona ngayo ngena khona lento iqale lapho ukuchuma ngibalekele ngoba ngibona kufika abantu abaphathwa ngezandla ngithi mina ngiyathandaza nje ngoba vele into engangiyithanda kakhulu ukuthandaza ukuthi nje mawusufike phambi kwami ngithi hayi lona ngoba ngiyabona ngizomprofeta lo into eyiyona eyingenza ngibe sesontweni kungijabulise kakhulu ukuthi lo muntu uzomprofeta ngikwazi ukubona inkinga zakho musukukhula khona izinto ezithi mazenzeka kuwe ziwumehluko nabanye abantu kube into ekubusisana ukuthi khona ngikwazi ukuyibona umuntu engikwazi ukuyibona ungene kanjalo kwase kwenza ukuthi vele lento ibunsila bamakhambi yinto esibuya kuye ekhaya. Uma umuntu efika esigodlweni into ebaluleke kakhulu Mapholoba noma angafika kuthetha uphethwe ikhanda kufanele sihlole Mapholoba ukuthi ikhanda limphethe ngabe le BP noma ngabe lo muntu uloyiwe lo muntu noma ngabe kuthiwa unezizwe kuyenzeka umuntu aphathwe ikhanda kanti unemimoya kuyenzeka ukuthi umuntu aphathwe ikhanda kanti
Mapholoba wakhipha isisu nje usefuna ukuqhubeka nezinye izinto ezimisa phambili kanti kunenkinga ethi lengane mayifika isifika ihlale kuye bese yenza kube ukuthi ngaba yini engamphazamisa kulokho afisa ukuthi ngabuya kwenza kanti yile liyathunza ukuthi uma uzomfaka umbhemisa umuntu uthi angeke ngimbhemise ngoba ngiyazi umbhemisa wona ohlakaza ikhanda kanti usuyambulala umuntu ngoba wena ulapha ikhanda ngempela kanti umuntu ufuna ukuyohlanjululwa ayoyishwelezela uxolisa okusho ukuthi ukufundiseka kwakho ekhaya ufundiswa umfundisi futhi owaqonda kangcono amakhambi okwazi ukuthi akhulume noNkulunkulu uNkulunkulu aresponde aphinda kwazi futhi ukukhuluma nabantu abadala bekwazi ukunikeza umhlahlandlela njoba ukwaziwa kakhulu nangakho ukuthi uma kubhekwe inhloleni akuyona into esingathi inkinga kuwena ila omandla khona kakhulu udokotela ngamafuphi ukhuthaza ukuthi abantu abakuqonda ukuthi isho nje kuthiwa ngelinye ilanga uyafisa ukuzolashwa uNgobese kodwa ngahlala ucingo nethi mina dokotela ngicela ungihlolele noma ngicela ukwenza i-appointment ngedate ethile ngiye ngizobheka okuyikona kona ngempela okungiphethe ngiyakhuthaza kakhulu Mapholoba uyazi udokotela mawuya kuye wesilungu uma ungena eminyango endlini uya ku reception kanje ufika ubhalisa ukuthi ngize ngoba ngiyagula kodwa mayefika ngaphakathi lapha endongena khona uyakubuza ukugula wakho yena kodwa bese ethatha impupulo zakhe athi laba base west yes bese ethinta lapha nalapha bese yakutshela ukuthi ngangcobe kube senze x-ray ngokwami mina ngithi ukuhlola ngoba leyo yona isizokutshela ukuthi lo muntu uvuvukela isibindi unenkinga yezinso lo muntu unenkinga ukuthi umchamo wakho njoba ukunje kunento discharge khona lento ngeke ayibone njengokusho ukuthi ngizwa ngiyagula ngiphelwa ngamandla ngisazi ukuthi ukuhlola Mapholoba yinto ebaluleke kakhulu ngoba yinto yokuthi uma umuntu ethi kubhidlika ibhizinisi lami benginama tax or mina benginama tender akasakhunjulwa ngisho abantu awake abasiza ukuthi bakwazi ukumnikeza umsebenzi awokusebenza yini edala lokho before mina ngikunike into yenhlanhla nezokwazi ukugeza ukuthi umsebenzi kodwa yini edala ukuthi abantu bakukhohlwe fanele sihlole sicheke sibuke ukuthi before uthathe na ile nto nginikeza yona noma ake ngunike nansi imbali engizoyikhala uhambe nayo ufike nawe uyitshale kwakho kodwa lokho kuzokulekelela kangakanani if kukhona into ebuya kuwe njengento ephehliwe njengamanzi amnyama angenza ukuthi uma utshala lembali bese ifika ikakezela amanzi amnyama ingasayenzi nesikunikeza yona Dr. Ngobese ngamanye amazwi uthi wena abase West bagcina ngayi X-ray kodwa wena uyibamba iscanning isuka uhambe nomuntu umfake kwi-X-ray kokubili inikuphiwe nje ngokwesintu ukuthi iqala lapha indaba ahlabele phambili ngifuna ukuthi sikhulume namhlanje ngeinkinga ezikhungetha abantu kwezinye zezincazelo sosinike zona kwimibuzo engithenga abanayo kukhona la uthinta khona bese ethose ekhaya ngiyaphenduleka kwisime bese ngiphethe kodwa uMapholoba bengakabuzi ngokuthi uma ngificwa isikhathi sokuthi ebenginakho konke kuyavuthuka lapha kwaNgobese sengihlolelwe ngingathemba yini ukuthi ngabuyiselwa futhi ezingeni lami Mapholoba umuntu uyaqalwa phansi umuntu uMapholoba uyakwazi ukumtshela ukuthi akukhohlwe yikho konke ngoba usuwakhila umuzi waba nezinkomo sezifile mhlawumbe uhafu walezi nkomo bezu50 sekusele 25 njengamanje nemoto obunazo seyithathiwe umuntu Mapholoba uqala kwakhe phansi impilo sithi akukhohlwa nje ubusufike la ekhaya kwaNgobese akukhohlwa ukuthi wena kuwaba nani njengoba sicela ukuqala phansi ukuqala phansi ukuthi ake sipopola ake sifake impopolo zokubuka lapha enhlolweni ukuthi yini into eyinkinga la kulomuntu yini lela eyenza ukuthi lo muntu aruverse uloyiwe kube nomona phakathi komndeni bamphendulela isidala sasihamba naye noma yena okhohlwe noma ukuthemba kufika imali kuwe wagijima wazwana nabanye abantu ngoba khona iminyango oyikhohlwakho ngoba Mapholoba into efuna mana mawuthi iminyango uthini nina inyanga nenkinga uma sikhuluma ngeminyango Mapholoba sikhuluma ngeimpande zomsuka womuntu ngoba umuntu uma isuka ekhaya Mapholoba usuka phansi kweimpande noma ungafika kuNgobese kodwa la usuka khona usuka la impande zakho zikhona sezikuthola thina vele umilile thina sesifuna ukuchumisa ukuthi kube namagatsha kulokhu isihlahla leso yiso kube namagatsha azokwazi ukuqhakaza ukuze abantu bakubone wena mawuzokhohlwa la owaphila khona ukuze udonse khona amanzi thina sizofika sivele sikunike into eyibhola ezohlala nawe igcina isifuna ukuphila nawe isixabana nomndeni kanti sikhohlwe ilawe nosuka khona ngokweimpande zakho bese le ndiyakulimaza kusasa bese yenza kufe buwena bese kwenza lokho esikhuluma ukuthi masifuna ukuqala phansi suke sifuna
ukubuyela ekuthenaneni yini esingayenza njengamanje njengoba izobe selikwazi nakho sekucaca ukuthi izwe lisakwazi ngoba sekumoshela ngisho imali uthathela ngisho izinto yini esingayenza sibuza ngesikhathi sihlola ngoba ukuthandaza MC Pholobazi ukhulume nobaba osezulwini before kubuya amathongo azokutshela ukuthi uyazi ukuthi lo muntu unecala phambi kwamadlozi noma lo muntu wathandana nomuntu kanti lo muntu athandana naye wayivele ethandane nomunye umuntu washona wangagezwa mangabe lo muntu ezohlangana le ntombazane wathola umuntu ovele ekhweleza phezu kwale ntombazane lento yasifuna ukuyohlikiza yonke lento eyimimoya enhlanhla ngoba umuntu akuveli MC Pholoba abe nezinto akhe izinto zonke ebengazalwanga nenhlanhla yenzeka sikwazi ukuthi sincise ukufoster ngenkalo uyakwazi ukubona umuntu efostwe ngenkani inhlanhla yakhe yenziwa ngoba eyolanda into ezokwazi ukumphilisa obe nebhadi nje lakhe lokuzalwa nawe unazo nje lezi zinto ekwazi ukufoster nje emsibona sinazo izinto zokumfoster umuntu abe aphila impilo angayidinga lezo zinto esuke ifuna ukuthi sikwazi ukukusekela ehamba kufika isikhathi esikutshela ukuthi sekuphela unyaka leyo Buyivuselele ayifani nesidalwa lento isidalwa into emile isingcola ngoba kuyi umuntu emathuneni eyokubhidliza ngoba abantu bomndeni wakho bayakwazi uhambela wena MC Pholoba bebona ukuthi wena yini indaba la emndeni ngathi uright wena wedwa kwenzekeni ngawo mayifika ehlola bese thola ukuthi ukhokho wakho ozala umkhulu ozala ubaba uyena omi nawe bese befuna ukusenga leli dlozi ekuleli phethe impilo yakho bese bekushaya phansi bela ngoba bakushaya ngalesikhathi ungekho aware ukuthi wena ngalokho ukuthi uyabangcwaba abantu abafile ekhaya uyabathengela ukudla kwesisikhathi usukuthi uyasiza ulanda ngisho ingane zabafweni ulanda ngisho ingane zodade wenu kodwa ekugcineni abakubonga abantu MC Pholoba abantu benza izinto ezokwenza ukuthi yini abe nje yena bese benza izinto ezokuphela gcina ubona ukuthi ngiyawa manje kodwa ngiwe ngithi ngiyasiza Dr. Ngobese uthinta udaba olunzima kakhulu lapho khona usuku nosuku esingenelwa ingcinga ezithi mapholoba ngicela ukuthi manje ungitholele inyanga ezongisiza sengilemale kakhulu akukho la ngingayanga khona kodwa still usafuna ukuyasama uyakholela ukuthi khona la ngayanga khona kodwa uthi akukho la ngayanga khona indlela ke asuke ezizwa ngayo ngaleso sikhathi bese kubeka ukuthi mina benginezimoto nginemizi mina ekhabe ngondla mina ekhabe bephila kamnandi ngenxa yami kodwa ekhaya ngifunwa umuntu akekho okhuluma kahle ngami umuntu ishe ngathatha into yami uyayamukela kodwa ukuthatha idanki nje mhlawumbe esimene esinjengaleso ungakhuthaza uthini kubantu abafisa ukubona uDr Mafudula mina ngakhuthaza ngokuthi into esuke umuntu ebona ukuthi usehambile isikhathi sonke akake sibonane mapholoba mina mapholoba ngikhuthaza ngisho umuntu owakwafika kimi obonayo manje ukuthi izinto zakhe sengathi sebuyele emuva ngoba abaningi abantu MC Pholoba ngaxoxa nabo ukubatshela ukuthi uma ubona into zakho zidrop angisho ukuthi ungayi kwenye indawo kodwa buya la wasizakala khona sizokwenza into ukuthi ake sikuhlambe mapholoba ukuhlamba umuntu kufana nomzimba mapholoba mawuvuka ekseni ugeza ntamba bese umzimba usho ukuthi sengathi ngathola amanzi ngigeza Dr. Ngobese hlamba ngibatshena abantu bese ngicela izinamba zakho ibhlungu lento yokuthi lapha einkundleni zokuxhumana ngabe uTikTok noma uFacebook noma yibo YouTube laba esikhangisa khona imisebenzi yodokotela enisukele ngahlosile nokho njalo ukukhangisa kuba yithi esondela kunina njoba ukubuya kwakho uzala ubuye egameni futhi lakho ukuthi usiyavivothe ucela usondele eduze ngesizathu esinje ngifuna ukukhanyisela umuntu osekhaya yabona makuthiwa imisebenzi noma kuthiwa umuntu akufuneka umbonge ngoba esefile kuphela udokotela uNgobese cishe ihlandla lesithupha leli enxuswa nje uthi hayi Ngobese sicela ukuthi ubuye asikwazi ukwehlelwe inhlanhla eqondene nawe kaSiya Viva TV1 bese wena uhlala ekhaya uthi mapholoba ifocus yami isekulaleleni ithongo nalo wangena kimi ngilindela umuntu ozekhaya mina ngiyaqonda ukuthi kuyasetshenzwa ekhaya and when it comes to ama social media uye wancipha ngendlela eyisimanga nakhona sinomuntu ofike kwaSiya Viva TV1 wathi mfowethu mina ngiqala ukubona inyanga yakwazi ukungisiza ngibone kwaSiya Viva TV1 yayise Waterloo uNgobese wakwazi ukusithengela upende esikwazi ukupenda ngawo umuzi wonke wakaSiya Viva TV1 uma uzocalculator inani lapende ayelithengile lingaphezulu kuka 10,000 rand so isithi ke into kuye ngizocela ukuthi ngishiye nomthamo wenkece nokho noma uNgobese enqabile ukubuya ezoshutha mhla evuma
engakukhokheli ukushutha mina njengeclient lakhe engikwazi ukudlula kuvaliwe kulesimo engizosichazela umuntu bese ngifuna ukuthi uvume noma uphike ngoba abantu abaningi abawodokotela manje abasafuni ukuyikhuluma le ndaba engizoyisho ukuthi basayenza noma bayenzi nabathi ifike esigodlweni right ithi le ndoda kimi Mapholo ngizobonga nje ukuthi mina ngangithwele ungobese wangithula isithwalo ebese sizongenza ukuthi ngidle ingane zami ufuna ukuyibeka kanjalo mhlamba ke sikhulume ngesimo salombhemu wakwamhlongo owayefike kuwe okwazi ukujabulisa thina sakunxusa wathi Mapholo ngifuna ukuzoyikhuluma le ndaba ake siqale sikhulume ekuthenini yini ebimhlupha ngoba uthena kanendaba as long as ingashiwo ngigama vele baningi ngomhlongo ake uxoxela umuntu osekhaya ukuthi yebo mhlambe uyifake nasesigabeni sokuthi ziningi insizwa nentokazi ifika izocela ukuthulwa ukuthi nokuthulwa ukuthi kodwa umbuzo uthi umthula kanjani umuntu into ongakwazi ukuyenza wena mhlambe sizozwa manje ake usinabele ngokuthi yini eyayibeka lo muntu kuwe and wayisebenza kanjani indaba yakhe Pholo ngifuna ukuqonda nje ngimento ethi uyazini ukuthi ukusiza umuntu osuke ethwele esefile umuntu athwala kuye mayibuyele emuva engasayidingi lento ufanele imsize ukhona into ethi Pholo umuntu uma ngabe eyolanda into ukuthiwe sizokunika lento kodwa uzolala nezingane zakho zamantombazane lezi ngane zakho nje uzolala nazo manje kuzoba imfihlo ukuthi ngoba make zakudalula even nasekhaya kuyobe kukulimala kwempilo yakho kufika isigaba sokuthi ngoba unembeza Mapholo ukukholwa yabona ukuba nonembeza ukukholwa ngoba lento kaNembeza isukisi isifike ekutheni iyakulimaza njalo uyayidla imali kodwa lento iyakulimaza ilokhu ikhumbuza noma ngeke ngiqonde kulowo muntu ngisho ukuthi lo wena wayefika wayilandeli ngifuna ukukhuluma ngento eyodwa ethi uyazi ukuthi Pholo umuntu uma engafika kuthiwa wenzelwa amanzi amnyama suke thina singawazi ukuthi amanzi uhambe phi umuntu owenzelele lo muntu amanzi amnyama suke singamazi umuntu ofaka isipokwe okuyiwe emathweni kwakhuluma ngaye ophila nesipokwe nje kuye esumfazi wakhe bethu uthatha umfazi kube ukuthi akakwazi ukuhlala umfazi lo isikhathi sonke la ekhaya ngoba lo mfazi uyafika fanele ukuthi uma ezophoqa ngingane ashone lo mfazi so ngaleso sikhathi ke siyakwazi ukukulwa lokho ngoba Mapholo ukuthi uma umlapha ukwazi ukupopola ukwazi ukubuka ukuthi lento yayikhandwe kanjani uma yenziwa ifakwa kulomuntu yafakwa kanjani babili abantu uma bengabathathu abafika iyothu uJovindo namadlozi engiyazi ngawo ukungifundisa ukuthi lo muntu mase ngizoyenza into kufanele siyofuna ihlathi la sekwakhela khona lo muntu ikhaya lo asuke ehamba naye ngoba into eningi abantu abaphila ngayo Mapholo isipokwe into ekwazi ukuxoxa naye into ekwazi ukuthi isuke ithi la iphuma la ekamerweni uzolala la edining yebo la edining izola edining ngisho akuthiwa kunentombi entsha oqala ukuyithola ikutshele mayifika ithi iphuma ekamerweni mshiye lo muntu kanjalo wena uzolala la kuthi chifi nje usuku umhambe edining so lento isuke kulimaza Pholo kukhona imoto kukhona imali kodwa awusa enjoy bese siyokwethula lo mthwalo simba umgodi sifuna izinto ezidlo sikwakhele ikhala lapho sithi kwakhela ikhaya kodwa lo muntu sizomtshala ukuthi simbuyisele emathuneni ngoba simsusa kuwe okuningi engikwazi ukukhuluma la ngoba into edala ukuthi emhlabeni ngigcine kunje Pholo ukhipha yonke ukulapha abakuthatha endleleni kukhulunywa uxoxa bengene nje ku Facebook ubona ukuthi akukho wrong ngoba kusho ukuthi ilebe ethu wasakhona mina ubaba wami ongizala wangitshela wathi ungadlali ngomuthi because umuthi isinkwa sala ekhaya kwaNgobese uma umuntu efika khona efuna ukusizwa ngokuthi ilashwa kanjani uhlanya kufanele ezofika kwaNgobese ezofunda umuthi okulapha uhlanya sungithulile usuyangakhela yini noma nakhona lapho babungobese uzobaleka bese siyaphetha uma umuntu ulahla into wayiphila ngayo kusuke kufanele ungakhohlwa ukuthi kufanele umbuyisele emathongeni ngoba umuntu mezolanda into ephilayo amathonga ayadeda obaba mkhulu bese lo muntu emayedwa ngesikhathi usumthula into osuke ade ephila ngayo usumlahlisa ukuphila noma bese kumaffecta ngesingayi sekufanele ukuthi nikukhuluma ukuthi asibuyisele umsamo yazi Pholo lento yasemsamo lento yasemsamo Pholo khona into abangayazi yazi Pholo umsamo ukwazi ukuthi uma usulungisile makuthiwa la ekhaya Pholo kunomuntu ongazali ongamtholi manje umntwana ufuna ukubuya ngenyawo uphume uhambe uyoma kwagogo
uma njoba umuntu emile kanje ubambele phezulu bese uthi lo mntwana kungaba yihlazo ukuthi ashone nikhona sibukwe ngumphakathi kugcwala abantu abazosikhalisa nina nikhona uma umsamu usuqondisile sekwenza kunabantu abakuzwayo bese lo muntu eyahlanjwa bese akhelwa intanta nje ephilile yokuthi awusophinde wena uhlukane nemali kodwa le yanto yakho yesilwane yesipowe sakho sesilahlile noma le yanto kamamlambo wakho sesilahlile into sesigqibile siyibulele saze sayinikelela sayikhiphe enye ingxenye yemali sayinikelela sayikhiphe enye into ingxenye yempahla ethile noma impahla obuyithenga sayifaka kuningi singevele ngigaranta komthipolo bangigaranta amakhambi ngigaranta amakhambi ukuthi wangisoze ngakwazi ukuthi yena ngikhulume ngamakhambi ehlangalaleni ngoba kukhona izinto ezijulile emsipolo baziko lapha nehlahleni lezi esizibonayo sizodwa ngoba ngisho inhlabathi emsipolo iyalapha kodwa kufanele wazi ukuthi le nhlabathi oyixosha phansi ngabe yiyona ezomsiza lo muntu ukwazi kanjani ngokuthi umhlolo umuntu kunomuntu ose Free State khona oseMpumalanga khona ose Eastern Cape ishe Cape Town uqobo ama client akho lawa ayahamba afike eWaterloo nakhona la iKZN eGoli Gauteng ko Limpopo uthi njengamanje uMapholobo useyangibambezela mina into esengiyifuna ngifuna inamba yalenyanga yami sicela usiphi inombolo uDokotela uNgobese atholakala kuzo ngiyatholakala lapha na ku 079 161 90 24 esibili mhlawumbe khona ngiyatholakala 061 588 67 24 Dokotela uNgobese uthi omunye umuntu sengikuzwile konke lokho bekuyinjula kukhulunywa namhlanje kodwa sifisa ukuthi uphethe ngento ethi uzosipha ama direction kodwa ikhona indlela ezintsha esezisetshenziswa manje ukuthi umuntu nokho engakafika ekhaya okokuqala ocingweni ngakwazi ukuhloleleka siyafisa ukuthola ukuthi uyakwenza lokho noma ukwenze kuba amanani angakanani uma umuntu simhlolele efonini ngoba umunye umuntu uyafuna ukufika emsipolo esenokuqonda siyahlola efonini ufuna ukufika esenokuqonda angeke asuke umuntu from Limpopo or Cape Town Mpumalanga Johannesburg even yazi umuntu osuke eMtuba noma kwaNongoma kunzima ukusukela ukuthi uzohlola esikoleni bese yajika ima izobuya kufanele ukuthi ngaphandle makunento ejulile nakho futhi esuke iqondana ukuthi kusawulungiselelwa kuyolungiswa amanzi kuyolungiswa izidala kodwa Mapholoba uma umuntu ehlolelwa ekude sihlola nge650 only 650 rand kodwa uma ehlola esikoleni kuba i300 rand uma ezofika esikoleni kuba u300 rand kunento ke ethi ngiyafuna ukwazi ama direction kodwa khehla lami usungihlolelile lokho the wakubalula ngifuna kube ngiqongelela kulo 2 months bese ngifika mhlawumbe uthe into ozongenza yona ibiza i3000 rand kodwa ngifuna kube kuphuthumeka isimo ngithole lento ezongiboost ukwakha lo 3000 kuma product akhona esingawabona usifakela wona kulezi indawo eposwa kuzo mhlawumbe uchaze nangendlela oposa ngayo iziphi izinto mhlawumbe isigubhu uyasiposa uphondo uyaliposa hayibo mhlawumbe isho Jerusalem uyaposa no man izinto ezinkulu lezo kwaNgobese saziyo kusukela kudala ukuthi awusondeli nje kutheni ungaposa into ezibucayi kangaka nezikwazi kwenza umuntu ukuthi ngelinye ilanga adle izambane likaPondo ake sikhulume ngezinto ezithi kunomuntu onenkinga yenduku njengamanje kunomuntu onenkinga ukuthi ubalekelwa abantu besifazana abafuna la hambe khona iboss ihlala ithethisa yena noma uyantshontshisa unesidinyana nje ishe emsebenzini ufuna izinto zokuthi waqa iziphi izinto ezikhona kwaNgobese ukhona lento esiyakhile lapha manje esibiza ngesivumelwano sivele zathi nje uma sakhanda sahlanganisa ukuthiwa sasisekhanda kuthiwa isivumelwano lento esibiza ngesivumelwano isuke ehlukaniswa kulowo muntu esekunikeza wona nje uhlangene ukuthi uzokhipha umuntu okugeza umuntu okuphalaza umuntu okustima for 3 days uyaqeda lapha emva kwalokho bese kuba nebhodlela elamafutha elokugcoba esuke sizolenza elibamba ukuthi ukubuza eduza ngabe sekufaka inhlanga kodwa usuke uzolifaka emanzini mawukheza nalo bese uyagcoba lezi zinto emsipolo noma ngabe kuthiwa unecala emsebenzini kuthiwa uyahamba kusasa siyakwazi ukukhoriyela le yanto sifakele yona sithi sizonza ukuposela le yanto ikwazi ukufinyelela kuwena via to PEP siyakwazi ukuthi kodwa umuntu okude hayi umuntu othi ngisehamba Steli ngisemlazi ngikwamasho siposela abantu from Johannesburg Cape Town Mpumalanga Limpopo
kwamhlaba uyalingana sikhemelele uphongola abantu nje abasekudeni shotho umuntu lento yakhe iyaphuthuma kufana nalento yokuthi mapholo bala ekhaya makuthiwa kugijimela ngixakile ukhala ingane kugijimilwane ngoba sela usushilo ucela inkomo ehamba ngezinyawo ukuthi uzolwa nokuthi la ekhaya kube ukuthi uxosha lesi silwane siphila khona yini engakwazi ukubamba ukuthi sisahlanganisa imali usifike siyakhandela ikhonkwane nentele zokuchela nento abazokwazi abantu ukuthi bayikhokhise incindi baphunga ngazo ezokwazi ukuthi zifike kubona sikutshela ukuthi hayi leli lalezi khongwane ngoba lizobe lifika nina liyimali engaka izokwazi ukuthi lento ikwazi ukunilekelela manje masihlola thola ukuthi kwede phuthuma njengale siyakwazi ukukhoriyela siyaxoxisa ndayi singakhoriyela lento vayathu phephuze zifike kuwe izinto and uzokwazi ukuthi sikutshele mase ifike njengoba sibhale kanje izenza noma video call then sichazele enza kanjani nje umuzwa wakho ukwazi ukuphila leso sikhathi usaqonqobezela imali ngoba imali akusindi ehleli khona isibambelelo iyaxege eyowesifazane ikhala amanzi inephungana nendoda night iya ku 12 o'clock lokho ibambe ku past 6 amandla wekho zikhona into njengalezo ziyathumeleka khona into ukuthi umakhuculula lekhothwayo lecleaner khona into ukuthi sibiza umakhuculula lena esenza ngojulwe inyosi le nto oyikhothayo kwenza ukuthi umuntu alale ephuphe bese ephupha kungento ayidlayo kanti into iyoba bulumbu ngaphakathi ukhukhumala isisu ugcwala umoya isisu omunye size kwangazathi kunesimila umuntu wesifazane uthola ukuthi lento izokwakhela akhona amanzi emsipholo ba anormal umuntu wesifazane kodwa khona amanzi angekho normal ukuthi uma kuzofika umfana kumuntu wesifazane mayifika umfana ethi uyangena kuthola ukuthi sekunamanzi straight asethi ukusulwa kungakahlanga le nto siyenza ukuthi umuntu wesifazane aphela amandla le nto ifuna le nto esibiza ngomakhuculula emunye uthola unemvunga yephunga alizwa kuye elingapheli ihambisana nogazi lami ugazi lami bayawazi abantu kakhulu la makhuculula bayawazi ukuthi kuphele uba nosuku uma ukhotha uzokwazi ukuyiphuzela iparish umdoko ilento lokho ikhambisa nje ku-toilet noma iyachamisa iyakhothwa ilokhu imbiza iyaphuzwa kunensizi leyamalumbo ziyiset zihamba ziwu-300 azehlukani because uma uqale ngalokho okukhotha okuklinayo bese kuba yinsizi yokukhotha wehlisa ngogazi lami ziyakwazi ukubamba lento kubulala ngisho into lento yogazi lami umuntu mapholo bokwavaleka kuye into engamaphupho ngoba khona abantu ababephupha bazi ukuthi i-public direction namhlanje umuntu akasazi lutho ngifuna sithathe inombolo zakho Dokotela omkhulu kodwa kumina ngabe ihlazo futhi ngaba ngibathanda abantu baseningizimu Afrika ukusebenza kwakho ngokuyikhandla abantu baze beyiqambele bona ama product akho ithi product inegama kodwa umuntu ephinde ibize ngelinye igama wemapholo bongibuzela uDokotela uNgobese lapho ukuthi usenayo induku yamaphanda yini induku yamaphanda induku yamaphanda yabona lokho esikusebenzisa masidlala lapha ko Superbet sikusebenzisa lapha sidlala amadayisa amakhadi sigijima nje nobasi mangixhawulile ethe ucabanga unginyusela umholo ngabe usekhona noma 1000 kukhona le nto leya zeke sathola abantu abangenawo amandla kahle emapholo basase sicabanga ukuthi yini esingehla kancane sengezansi khona into esibiza ngohlanga lwemali okay le nto leyana ufika ugezwe nje laphana ungafakisi ukuthi ugezwe bese luyenziwa luhlanga lemali lento ukuthi umuntu mayigembula noma umuntu makuthi umuntu uthi nje ngoba sengizela ukuthola imali uyazi ukuthi khona abafana abancane abebengikhalela kakhulu bethi asithina ngoba sifuna into ekuthiwa ama-steppies ngingayazi nje into ekuthiwa ama-steppies sifuna into yokuthi ngoba sibe nento yokwenza ukuthi umuthi abantu besifazane nje omdala phela kunika imali yabona so ngase ngiphoqeleke ukuthi ngibuze kwabadala ukuthi yini engayikhandela lezi ngane abanye bengibakhandela into eyibhande kodwa eligcatshwayo la ngoba ngiyakwazi ukhanda ibhande leli elihlala la kumuntu kodwa ngiyalenza ibhande eligcatshwayo kumuntu la le nto engahlali manje ezebe nomuqa ehlala efake into la wenze ibhande la esandleni sakho sokunxele la elizinhlanga ezo7 bese ngiyifaka le nduku esibizwa nda ngelekuzana ngale nduku elekuzana inhlanhla le nto kodwa futhi mapholo bayisukele into izokwenza ukuthi wena ukwazi ukuthi mawufuna imali ukwazi ukuyithola and number 2 uma 1000 into engeke ize icime lapha ekhaya ngoba kukhona nale yanto esayenza esayibiza ihlala lebibiza 3.5 lokho ihlala ile nto yokwenza ukuthi uma ngabe wena ufika imali kuwe ikwazi ukuhlala and wena yenza ukuthi uma une business ibhizinisi lakho likwazi ukuthi le nto basasitele siyakha ngehlala ifaka into obunsela bakho bese itshala la ekhaya makukwakho makuseflatini yolwandle uyofika olwandle bese uyakhuluma esuyiphosa wena usithi ngicela ukuthi imali ikwazi ukuhlala ngoba ususethenziwe ngayo
kwangena le mithi yakho kodwa uma usekhaya iyatshalwa la igcekeni e-center noma enhla kwesibaya makunesibaya ukuthi le khaya sicela ukuthi ikhaya likwazi ukuphila ngikwazi ukuthi ngibe nemali kodwa lento isuke izokwenza ukuthi ungahlukani ngabe ubolekisa ngemali ngabe wenzani na uma 1000 lokho 6.8 mapholoba lento lesesayikhanda ngoba iyona nto esaqala ngaso baleka kakhulu lezi zinto even kuzo zonke into ekhona abantu abayaziyo ukuthi la ngoba seyikhanda asisuki kuyo sihlala kuyo straight kube ukuthi thina sesengeza izinto ezingamandla kuliyanto ngoba into zalapha ekhaya mapholo bazansi ngahlatshelwa asifakwa gaza kusho ukuthi hamba ukhanda indlu akho mngozi akho mzima akho mqathango sizogqilaza manje into ekususa emjondolo mapholoba iyokulekela ukuthi usuke lapho ukhuphe kanjalo uphume ugcina uhlala eflatini ugcine wakhe ugcina ube nomuzi ngoba leyo nto izokulela ekutheni ube nemali ukwazi ukuphila kodwa lento ngeke yenzeke uma uhamba nobulumbo osegazini. Besikhuluma kamnandi-ke nodokotela uNgobese uDr Mafudula osendaweni la azosithatha sibeke khona. Dokotela asibapha ama-directions siqede sibaphe izinombolo. Uma usuka noma kuphi la usuka khona ngabe uyagibela usuke eGoli usuka abantu baseGoli balenhlanhla ngokuthi Johannesburg ukuba bagibela amabhasi osuke ezokwehla airport mapholoba sisuke sizomhlangabeza lapha simlethe eHotalung ngoba mina ngisebenzele eHotalung. Mawuthi lapha usho khona impela airport. Ngisho khona ngampela airport ngaphakathi ngifike ngimthathe eairport umuntu ngimlethe lapha eHotalung. It's only 7 to 10 minutes. Ukusuka nje endlini ngiya airport u10 minutes. Yes. Uma ngibuya futhi 10 minutes. Uma umuntu ezogibela ibhasi athi ngibeza ngokhethe bengisethi emabhasini ora amateksi simlande eThekwini edrobheni simbuyisela osuka kude 25 to 30 minutes. Yes. Uma ezofika la ufikele ehotel la kusenziwa khona futhi manje ukusetshenzwa simbuyisele le ngoba sibalekela lento yokuthi umuntu bengqula kuzona zonke icapha lezi bese ethi ngasike nyongo bese kanti yena wangena library. Yenzeka umuntu athi sefikile la ekhaya mayisehamba uthola ukuthi ohlangana negebengebe ngiziphumile manje. Useshilo ukuthi ngiwangobese kodwa manje umuntu useyalimala usebanjwa abantu bamkidnapper bezokuthi izinto siyamthatha straight somshiye emabhasini. Siyamthatha siyombeka e-airport. Kodwa uma umuntu egibelela esuke eduze uthola ama taxi lapha ngase Butterworth aye eHotalung bese yabatshela ukuthi ngizokwehla e7 esontweni kaDr Ngobese. Umuntu wehla e7 esontweni kaDr Ngobese eHotalung bambeka nje sangona kanje o drive ngabe uqhama ngeVerelem ngabe uqhamuka ngomhlanga ngabe uqhamuka ngeTheku bazofika badrobe esangweni. Okunye nokunye ongakuzwanga siyoqinisa kuzona inamba ezithi 061 588 588 6724 siphinde 061 588 6724 079 161 90 24. Yes. Asiphinde na dokotela la 079 161 90 24. Udokotela uNgobese eKZN eDurban endaweni ekuthiwa iseHotalung niye to Verelem. Okwakho kumqoka hlukana nokulokhu ubuza kwenye indawo sebenzisa lezi inamba. Weza umuntu othi sawubona ngicela ufake imali ngiyabhukhwa mina before ufike akusiyena udokotela uNgobese. I-video call akamind noma ngabe kuthiwa akazohlala isikhathi eside kodwa eyintweni ezizobe ithinta ukuthi sekukhona uthi ufuna imali njengoba inamba zodokotela oyihekhwa kangaka wena qinisekisa ukuthi ucela i-video call Dr Mafudula akwazi ukukusiza. Sibonga kakhulu. Thank you.